Kore ke whakamalu atu he taramalo e whanua, lo tū pe moe a ko. Ka tā ke whahoko atu e tau Polokalama, me University lo au, o kui loa ko e tōnaa ki Falevavanga, ko e ta e maa ngā ue, pe moe kau Pisinisi Muli i Tonga. Pe ka pai ai ha tā i wā, e toe, e whai mohalawe ki ola o e hopo whamautangi ai kau minista mo kau whawafonga o e wharearea. Ka ke o kou whakamalu atu i ngahi whakatapu kotoa pe, pia moe haa kotoa pe, pia moe kau taki, pia moe ngahi laine kotoa pe o mea mai kolope, ka e taitale rei mua ki moutolu, pia pehe ki he whaafe o e whiawhini, Isileli tui tavuki meihe maananga sene ko ihe mananga kenpela kene whahoko atu ai tau kavinga mo tau Tatalanga pe te toki kau atu pe ki ai ka te o ange ki a Isileli kene kamata pe matoki hoko tai pe MALO apita MALO apito professor pe ki mo hoko atu e ta no ko ko ke hufanga he katapu tope ko hoko me fale ko ni pe te tuke te malu atu ai. E professor ko taha ni topic mahuinga. Ka ko taha ni ai topic o ko fai ka hanga awe. Ta tau pe ia ngai fonua lahi. Kai tau te fito ke whaki o motu Pasifiki o kaua Tonga. Pea tai me tau whakasio atu mai anga tau whakau pe ku lava fefe. How on earth ke whakawhie maari he apure aga. Rotoga ku alu ai tae mao ngā we i he peseti e ua walu, peseti e tolu noa. I ha moa peseti taha walu e tae mao ngā we. Mandu koe population whakaluku fua. Ka pau e break ai vete i taha walu koe ni. I can assure you, o nofo ai tae mao ngā we he youth around he 28 plus ai peseti koe ya. 28 plus or minus. Yang may pehe katoa pe ngai mot Pasifiki ya. Nau no fallback nau tolai. Katau ki tuku e ngai mot Pasifiki. Katu ke tau whakalawelawe, o fotu whakau ki tae mau ngā e tau tupu i Tonga. Ko topi ki koe ni tae mau ngā we, talu ene iai o sia te pureanga, moi pureanga. O sia te patset hono tiriwa ke wharearea, they pointed out so much of unemployed he whanua moha. Paka osi pe ko ia pa tuku he turiki. Lue pe he mea tatau pe. Lue pe ai. Ai pe pureanga tāna whatokagai. Nā hu mai ka nai time no. Kamata ke fotu utu mai. Ngahi u mea ke ateki ake tai mau ngā wei Tonga. Pe osi pe koe pureanga ko ia pe osi. Ka te tau nofo fe o sio atu. Ki he tō utupu pe se te ua walu, ua nima tae mau ngā ue mei Tonga. Te tau lawa sio fe, rotonga au nau foki mai he osi, e nau sivis whaka osi me ngai ape ako. Lau wafe ia ki te nau tolu, nau si nofo te pe. Whaka anaua mei he. Pe ko wheha ngā ue ke maua si anau mo ui. He ku nau sio ke hanga e nofo, koe ngai whamiri mau e nau mea. He ku hao mei muri e seniti. Ka koe tau te whito ka te nau tolu nofo i Tonga, koe nau sio, very stressful, very sad. It hurts them. Whakaofa. E nau si nofo mai koe. Tau te whito ke tau tupu tau tahanima mo e ua wha. Professor, ko age group weni whakaofa taha nau vulnerable, toki ose me api ako.
Pe koe tau sio ki Australia, pa koe ke ingai tau whakatata ki Australia, koe nau sirin. Ko ne hu kurupu koe ni, ko ne hu mai pe, ka mata hono assess ki nau tol, sai, alatu le mangai toko ni ke, koe ha. Koe ha, Polokalama koe, lahe nau whanki toko ni ke iu koe ya. Whakahu ke training, hai train, whakasio lewa e kurupu ke. Whenga ua te nau rawa a te sai. Ka mata network e whanki welfare organization, ngai koe ngā koe tau tolu koe no whamuri mai. Ke whengai, ke whakahu, a ngai tau tupu koe ati he ngā ua e whonua. Pa koe ke ulawe au ki Australia. At least I Tonga, e anga whewhe ke tau nofo ai pe, o sio ai pe, hange ko whakatapu. Ka e lahi e ta e mau ngā ue si ka kai koe ni, pe sete tahani ma ke ua wha. I can guarantee you, o ngā nofo pe e toko lahi ta e mau ngā ue Tonga he group age koe ni, around he 26+%. Te utuku atu ka te koe, Professor. Malo pito. Isileli. Pea ko mea koe ni ko ke hanga hulu mai aki, o mo oni au pito. O ko ikai ke pehe ke to hanga ya o whawhehu ia ai ka veinga koe ni, pea mohono mahu inga. Ku ke hanga ai ko tae mai ai ki hulu no ki e ne tufa statistika. Pea o ko lawe a uia I e nofo I Tonga, pea o ku ta lawe I pepe o ta ilo ki ai fie mau lahi. Ai mea koe ni Tonga ke whahanga au e lahi. Ke paku lahi o mea ia te kau wakai atu e Isileli. Ko e tau mo ui whawhalala ki muri. Ko mea foko o ku asi mai foki ko e utokoni mei muri o na o mai whakatapau pe ke na o mea fie mau. Ka e kai ke tau nofo o whakatupu ai ngahi ngā aue a ngā I loto ia te tau tō. He koe local economy fie mau ke langa locally ke tau hanga whakatupu e ki tau tōru ai unga aue a ngā. Koe fo I mea ia tahu asi mai. Hau penga hi toko nia whai penga hi ngā aue project whakataimi pia puri atu. Ka koe kau mea koe ki hono whakatupu e ngā aue anga, he koe ngā aue, ke mao e ngā aue ka pau ka ngā aue anga, tuku ke heanga e tau aru ki tō kanga mo wharehanga mo ngā tai. Ka teu whakafoki atu he ku iai mo mea wās mai ka te au hi o tala noa, o ko whatongai atu, ko e kau e nia he mea o ku hoko ai upalo parema whaso seare lahi. I Tonga wa o ke whai tōko na tapu, wa o ke upalapare malahi, pa o si ke whahasa vea mo ngā au e ke mea ko niwha mātua. Isileli koe tau ke koe murini, kau ia ka veinga mau ngā au e o pā mai pehe pongpongo toa pe. I he pepa, I he wharearea, I he mitia, I he ongongo. O kui kai kia hamea pehe I Tonga. Pa koe ke uhi ngā koe pehe o ku hange ko ta anoa, ko inga ko Tonga. I kai o totonu pe ke mahu inga e tatau pe kua tau paanga lai pe kai ka aku mahu inga e ka veinga o ta e mau ngā o. Ka te whafo ke at malo. Ko tui Professor koe lawe I mai taha mai a mahu inga. Hono grow a economy a whonua ke tupu. Pa te tata lawe I ke ai foreign investment. Ka te whoki ke taha economic indicator I ngai whonua ango Australia New Zealand mo mea. Ai mahu inga politically economic indicator koea, ai unemployment. Koe na wāpela toi pongpongi pa, ke ilo I pe tau whasio I fo. Mei o kula vei mo siofi au pito ai tuu tae ngā ue ai kakai e whonua. He koe hono uhinga. He ka pau e whakatamului, koe whiri koe ka hoko mai, especially ka alu ke pese te hiwa. Walu hiva. Koe political repercussion. Koe political backlash will be huge. Pekta osi sio pekta toluai. Ka iai hapule anga whakawale au ku whaipe whakawai wa inga tae a teki address e ngahi mea whelawe mo economic. Koe whiri hoko mai.
MALO pe nau hao. Pe ko osilave pe kai puleanga ni I he economic indicator ko ya. Unemployment. Pe ko e tau whakakau pe ko tahi a mea ta lave ia e topic ko ni mo whakaana ua. Na alawa ke ave ai topic ko ia up ke priority area o fonua. Priority area ai fonua. Ko mana tu na time ta he ni Australia al ke pese te hiwa ho full around the unemployment rate ko fonua. What happened? To fokotutu haule for special unity o pule I he official o Prime Minister Australia. Whakataimi. Ka nau whenga e ke ateki ai tae mau ngāue. Pe koutou ko aunga e ki kamata ko ia. Ka paulewa ko identify ko priority area. He ko I taunofu ko I tonga he pureanga pa ke o silo koe. Ko fe fusia ki koe whai ha fo I project o kune address whakaluku fua e whonua. Tai me tā o te sio atu pe e taim nau ngau I tonga. Ai fe fusia ki. Ka atu hame a get he ko hanga unemployment o kaunga ki ai mai potu ngau e ka pai kaunga ki ai potu ngau e ke o sisi e ono ki he walu. Hono address ko ia he koai e nau link ki ai. Fe kau aki ki ai. Pag mau inga lewa ke alwa foi create a foi special unit. He koe ngata pe he pare mia tene hanga o whakatataha e ngahe I overlepi ko ni. Pe effective. Koe tala noa tu koe sai. Toko ngai mai motolo e tafu mea koe. Toko mai me he, toko ngai me he. Koe tala noa lo e ia e parofesa. Tuku atu ka koe. Malo a bit o isi. Pea oku whakamahawhana o pito e tatala noa ke me ani pea kutoe ongo lahi I he ta whakaukau ki Tonga. He koe mea e isi ko e nofo atu I whakatupu e paroparema o e tae maunga ue ai u mea lahi. Mandui koe tau nofo koe ni murini pea moe ngahi stati, ngahi whakatotolo lahi ko o swaia I he umala e te vito ki social sciences, koe sociology. Ki he tupu anga o uparoparema lahi he tau nofo he ni o kukau ai tae maunga ue pea koe mena e hange ko ho o mai. Ai mahu inga ki ai tae maunga ue, ai kaweinga ko ia ki he pure anga moe paati ko toa pe he kauia I he kaweinga o mahatu ngai pe te nau nofo fuoloi loto pe te nau itua. Ka ui kai ko kaweinga I Tonga. Ko uhinga ko ui kai ke ngata pe I he ne whakapolitikare e murini ko uhinga ko paati he ko kaweinga mahu inga. Ka toi whai e isi I he ilo pau. Ka pau e tae ngā ue ko masiva aku ne whakatupu e ia a e palo parema ke pe au o hoko a ngahi mau lahi whakapolitikare pe au o hoko e riukawa I he tae mau ngā ue moe. He tae mau ngā ue o ku masiva e kakai. Koe reke lava ai kakai toko lahi te whito ko tā noa ke tau tupu ke nau sio ke mahu inga o iai e nau ngāo me nau siri ni he o kui kai ke nau ngāo. Kai te whakafoke atu māro. Pakulai pe whanki mea e parofesa e hanga ta whotu whakakaukau. He kui kai ke kōwia sai tau wakai ange fo I project koe ni. Whatu ha fo I project fo. O hange koe ni. Ka pau o koe ia koe propare mai. Fula wafe koe tuku mai o se sivi koe ni pana hoa pito. O whie mau ke lei koe in front I he minister ko ia. Ai teita koe, okay. Koe tuku mai ne apia ko koe ni toko tolungeau I wawao. E o se tau. Haapai. E ua mo tonga tau. Sai. Koe haa mea e whai ka teki nau tolu. Ke mau haa nau ngā ue. Pe kamata lewa ke ata mai lewa ha mea ke kamata me ai. He ku pehe ko toa pe ngai polopalema I siu whai ngata a. E kamata aki ha foi set out ha foi Polokalama. Keep reviewing it
o se mahina ono. Okay, fe sai ke sai e pe sai. Fe ke pe sai ai tawai hai ai mahina ono ko ni. Keep hono whakawhehui pe o ku sai pe kai. Pe kai me e ko hanga whakotu whakaukau e. Ulua ki, fie mao e teita koea ke establish whakalelei in front e minister koea na o ne tokanga i a youth a Polokalama koea ne tae ngau i tonga. In front. Ua ki ai. Koe me e na whanaka ea te mitahal koe grupu ia e koristutuku a korisi ko tupou. Tupu koe ai nau ose a koe na nau ai nau ki grupu ngouwe. Pea hanga he potu he pankeo funded e nau ki ai nau to nau ki ha ave ki Muli nau mea. At least something. At least something. Tu ke kamatai. Pea ko tui nei pe whaki mea sio mau sio mai me panke ko hangi koe ma ante ton ke aha taha me he nau ki komiti taha me panke whakalaka hatu ka taha. Hau peo tangu tua tuai fai e whiwhiu i moanga tokoni ton ke ai potu ngā ngoe ha taha i ai. Ke nau nofo e ngai komiti. Ke tā ke kina ai whakalele pea mohono tauhi ke mau luta ngai kurupu ke ua mo me veu. Pea koutu i koe whaki mea ia ke vai. But do something. Ka pai haki kurupe sai. Hanga kulau fotu. He kuwhia mau a bito ngai ngai resources koe ni. Tau hita panke whakalaka. Matu i koe tau tupu koe ni. They have no money. Pea koe mebe kuwhia mau e tāke kina mo support lai hono tāke kina ki kurupu ke alu koe. Me he kamata pe o e tō mo whatu e ngou e ke tō, ai kumai pot ngā ngou e, funded mai me development bank o nei tonga. Tā ke kina me ai, o wa tukuanga ki nau tō. A au ke hono whakamaketi, no fo ai kau tāma ko ia. Ka au lewa ku pau whakapapau e ngai mea. Ko si peha tāu e taha ua ku sai, hoko atu ngai kulup, hoko ngai kulup koe. Koe taha ia e whakatu whakaukau. Koe ua ki ai. Ta tau tofu pe mea koe ni te talawe ki ai seasonal workers. Whe mau ke ilo ko whekau e teita koe ta talau ki ai. Prioritize lewa ai recruitment ai young people ke Polokalama seasonal workers. Ka ku whea mau heavy training. Ke train whakalele nau ke young people. O nau ke vulnerable all sorts of things. Whe mau ke whai training ko ia pea to ai whahinga o nau tokanga ki he training i. Mati ko priority area ni. Lahi ai whainga maria ke oange ke kurupu ko ni. Tau te whito ngai wheitu o ku very high ai youth unemployment. Oanga no to whainga maria. Pe atu ke ngai wheitu koe tori a kau mui whakalere ki nao tolu. Oange ai ngahi u tori a kau o ku tuulelei ofi holo e nau nofo ke ngai kolo. Pea i kai ngatai lava lelei ai ngahi network ke follow it up mo nau tolu he nau ke iki. Ke nau whakapoto whai ngā ue pea whalala ki ai e ouna koe o e whama o whai lele mea. So that's another thing ke tau whakakau ki ai. Prioritize e fui tō fui Polokalama. Nea mea ne lava ki ai ki mua ne whakalele i hei pule angat ki mua. Whakasio hano subsidize e whahinga kuo ia nau tolo ako i Muli. Pa oua encourage ke toi whoki mai ki Tonga. Wate ki se niti ko ia pa nau o ka maua nau mo ui. Nau nofo ai whanua ko ia. Maua nau pepa nau nofo ai. MALO e whatongia. Koe ni ko mau tōreni ko mau e mau ki pepa. Koe ni ko mau osiako lele ko mau tōreni ko mau hu o ngawe. Koe tāpua ki ia. O e whakakau mohono position ki nau tolo young people tau taha nima ki he ua wha ke mau haanau mo ui. O atu te whawhakai professor. Mahalo abito Isileli, pea toi e ta minite e tahataha, ka koutui ku ke o sihanga e koe o mai ai ngahi veteki anga, ai ngahi solution, koe ngahi tokoni.
Pe hange ko hoanga o tala mai ki hono whakamu o mua, ki ai priority ke ton poini mahu inga e, pe a whakotu utu me ai, mahu inga i he tawhaaki ki ngā tai, mahu inga ki he tawhaaki ki tōkanga, mahu inga ki he tawhaaki ki wharehanga, pe a tuku ke hange ai ngāhi ngāwe anga o au ke pure anga. Ka koutui, te whakafoki atu ko hinga he koe ka veinga e taha o ke whaamu ke ta vahe, mo e hoik mo kainga mea mai koe vahe ai kau Pisinisi Muli te utuko atu e ka te koe, i ta miniti koe ni e tātaha o toe, ke hoko toa he kuai pe mo whaamu, te tatoe whoki mai pe taua i ka veingani. E mo whaamu ke tatalanoa ke hola o e hopo whamautangi. Kai kei te whafoki atu Isileli MALO. Malo pito profesa ko tu te to la lahi pe ku sisi ta taimi pe kata fotu whakau pe. Ko te kata hen topic i mahuinga ai foreign investment. Pa ko te ko silai tau tipete ai i Tonga e ngai mea koe. O koe pe ngai u key factor ke whakau i whakalele. Koe urua ki, ka pau ko ha taha muri mei tō preanga ko invest i Tonga. Pa ko te ko si whae ngai mea koe ni. Ko area ko whae investment ko ia. O kai te ata i Tonga o invest o prepare ke invest he kuhi. Aita o ku capital intensive pe koe kai ke mau ha experience mo ha market research ke nau ilo ai demand ke product ko ia. Ai o ko fe area ia sai hage ko ni langa o e hata ha invest i he motel. O tape ko hotel. Ko e ngahi mea ngahi ngā oe anga, ko ha ngahi ngā oe anga o ku whai i ngai small industry, po ka pau mo ui pe kai. Ngahi mea koe kai ke lava afford koe he kakai Tonga, of course, whakakau i ki nau tō ki ai. Wai taimita ai o joint venture, pālangi mo Tonga, ko hinga, matui, o nofo mau pe whakakau koe ni, ai ngā we anga ke lahi ai kai Tonga, tahai mea mahu inga hono, assessing ngahi u application, how many people employ ai. Ua ki ai, koe ngā we anga koe ni, he kai ke e lava o he kau Tonga o whai i Tonga pe kai. He kohui e kulahi whie mao silini ke whakotu aki moe ha moe. Paka tahai whehui, oku ka pau o lava lelei he kau Tonga ai whahenga ngā ue ku invest mai ai e ka kai muri. Pe aku satisfy e demand ko ia. Ko ha mea ku toi whakaata ai ke toi hawa muri o invest he mea ku osi fotu ai pe aku mau ai mo ui e ka kai Tonga. Taka mea ia taha ko sia, o kai ke fu ma whana ke investment koe i he ngai area foreign investment. Oku osi satisfied pe kau Tonga a hono tō o ngowe whakamarketi pe process e mea process whakangowe. Koe nau teo atu o whakateke holo ai o si i mao ai mo ui e kakai. Pakataim kono whakaai ai koe foreign investment. Pau ke clear au pita ngahi u point ni ko ia he anga whakotu whakau o whai. Clear au pita. Me ako tau lava o whalele i Tonga. Pe satisfy e timani moha. Leave it i ai. O ato whakawhonu atu ki ai ke ha. Mahalo ka mea mahu inga ia mea koni wawe tataimi paka mea taha. Kau e foreign investment ton whakau e whakale. He ku toko ni lahi ki hono whakatupu. O economy ai whonua. Tuku atu, Professor. Malo au pito Isileli, pea koutui ko hulu mai ko ia mahino au pito ia. Ata o kuke to mai ngai whakakaukau, whakaofa au pito ke tā ke kina aki e tau tokanga, pe kai ke uto e lawe ki ai, ka te uto e tuku atu pe, to e ta minite nima,
Ka te tu peke te whaha ta anaki mai ki foreign investment, pa ta toki hoko atu ki he ola o e whamautangi ai kau whawhawhonga me kau minista e nau hopo MALO. Mahalo koe pe koe te repeat tu pe ngai mea mawinga e foreign investment ko ni. Ko pau ke whakapapau I, tā ke tii, more than anything, ko investment ko au le lei ke whakaluku fua e whonua. Ka wai e toko lahi ke ngā ue anga, ka wai hono lelei hono train e local people ke whainga ngā ue ko ia. Anga hono whakamāketi I. Pea ku fuwhi mao, ko hange ko sirini, anga ha, banking, transaction, ko e ha moha. E mahu inga ia ke whonua iai. Whakamamao, ha no whakaukau I ha foreign investment ke ngai business area o well established ai kautonga. Well established ai kautonga. Pea siofi I he time kono whakaukau e ngai foreign investment. Ko whi ia project e isia ke kau ke humai kautonga ki ai. In term of financing, ko ngai management, ko ngai marketing mo mea. Ka pau o ku ngari pehe, pe to tonu le ke siofi ai ngai condition ko he lava pe attach mo ngai condition ki ai. At the same time, o a whakotu ngai barrier ke whainga taa a hono whakai ai e foreign investment ki Tonga. He koe me ena talawe ki ai ane nai, koe futa whaken, o sisi e tataimi, o ku kau ai whak mo private sector. I Morini, koe private sector, na responsible ke tō lahi tā kau ngāue, na hanga whaka ngāue. Private sector. Ka tau tōle ngai whonua I Pasifiki, kau a Tonga. Ko hoko e pure a ngā ia, o nehanga eia o to'o ai whatongia ko ia, ko nau tolu ko employer lahi tahai ai whonua, ko kau ngai whakapureanga. Po hame aku hoko ai ngai whetoto aki ko ia, paanga taha ko toa pe, ko e wahe ko e kau ngai whapureanga, ko senitia e ono fitu. Pea toi lewa ki senite tolu noa, pe tolu ono pe tolu fitu koe, koe mea koe whai e langa koe a pureanga. Pea koe whie lau. Ai whe tomo kaki holo economic development e whonua, he kohi koe pak o Isileli o aluia ki he wahe koe. Pa ku alu koe ki ai, kono I kai ke whaka ai private sector. Foreign investment. Tāketi area koe, ai koe te naulawa ngāwe aki. Nei ai e mea koe nau ngāwe tatau e nima ka ua text ki nau tolu. O gai hono lelei pa koe ai hono COVID. He koe osi pē tau e nima mo no tae text mo ne whakamaapo ope ki pisinisi o alia ke nau whonua. Osi ai nau ki tupua nau tolu mo mea hiki au nau tolu mei tonga au ki haamoa hoka te mea tatau ai. Make sure o ku long term a investment koe ni. Pea mo e mea taha, make sure o koe ai benefit ki he whonua. Pea make sure o ua takai hole kau taki mo kau pule ngahi u whare ngā ue, he koe mea o whai ai koe ai tae mahi no mo longo a. Taki taha tō I hono ta whaaki. Ko tae kau taki ke toka ngai ka kai e whonua. Ka koe kai koe kau taki ai mamiri holo, mo kau pisinisi, pea whiela. Ai longoa ai kakai o whonua. Pea koutu na osi ilo pēnau tōru. Wai kau taki a hala take te sio mamiri ho, tau si inofo pe whai ngā ue mo whatongia lelei. Hoko atu ai ngā ue lelei ko ia. That's what the people na nau vote ki mo tolu ke mo o ki ai. Malo, Professor. Malo apito Isileli pa koutu I koe vahe whakaafo o whaia ki te au pea ki he kaweinga o Pisinisi Muli, ai kau mai a kau muri, pea mo ngahi whakatokanga o kuke o se hanga o whai mo whora mai ai ngahi uinga.
mahawinga pito e pe fe unga ia te watu Isileli ko ta o ke half hoa ka ke tapu ke fai ha talanoa fra osi ke fra mautangi hopo fra mautangi ko ini pe mo ka fa fonga pe fo ke ka minista e tolu ko ini ko tuku kina tolu ki tua ka te watu ko ke ata pe ke fai ha talanoa i whakaukau koni ke ta osko ia patok whai hawa whanga tuku, ka teu tuku atu e Isileli MALO. Malo profesa pe malo no tuku mai me whaingata ako. Kako sai pe ko e ta fotu whakaukau pe. Ko tui ko e pok fo wen kui ai whonua. Ko e fofua taimi ke whakanofo hakau minista pe ko hakau whafofonga he whalarea whonua. Ko e tupunga au no ta e tauhi ai lao ai campaigni ai whonua. Fo o apitu ke whonua. Kau kei tu mau pe foki ai lao. O ku ikai ke fo o ai lao ia. Ta tau pe ai lao a niafi mo e lao o e ahoni. Paka paulewa guaha tono no wai, ko me eia ai wharearea ai whonua. Whai hano whakatonton. Ka ehe e poki fo o koe ni, e guai e taimi taha ko te sioat ki ai. O kai ka mea fo o foki ai whehalaki ko ne campaigni. O mana tu, na tau i tonga tato ngai tau lahi. Nei taha ia na utano le pe mea na hu o wharearea. Foi mea ta tau pe na hoko ai. Ka ko nau hao ki nau tolu. Tako mea koe nuku hoko he taimi ni, hange tupu koso pe kuai e te tauongo i whakatonga e tau ofa. Koe wanga whakatonga pe. Ke fofonga e kau minista koe ni, kau maa nau si family. I huki tonu, i ngai whainga taa peheni. Pe ako oku i he taimi ta tau pe, ka i kai ke iai ha lao oha whonua. Imagine what is going to happen. Pea i kai ngatai koe kuanga pe fotu whakaukau. Nau pe he au na osilea ak pe au Polokalama le tio. Nau ku pe he kapau he anga te sio atu. Hoko koe ni pe nau hopo. Pea pe tali ai ku nau halai he whakamaulahi ulaki. He hopo ulaki. He whakamaulahi. Pa nau pe he hana i mea e kuanga whakaukau. Nau pe he kapsai. Kapau e anga usi atu. Fefe ke tuku ki nau tolu ki tua. E kau minista koe ni. Waka ala te hopo tangi o ku nau hao. Whakafoki katoa mai e monu ia e nau wahe. Moe hafua. Teit peki ki e aho koe na e whakanofo ai ki nau tolu. Pea kone osi ko ia. Kai ke ustui e aho fulongo api he whonua. Pea kou sio atu lewa ki ai. Mei fōringa lele ia pea moeanga no ngau e aki ke ngahi kau ngau e whakapureanga. Ko nei pe mea ai sai whakamalolo whai investigation ka pau atu mea whakafoki mai pe koe ma o e tāpua ki moho wahe mo mea hoko atu whanonga. Ko mea na nei sio ati ai i e anga koe mea nai hoko. Ka silo i pe foke ngahi u kau mawhai o e pureanga. Pea i anga o e ngahi anga whi huake ngahi mawhai lalahi o whanua Falevavanga. Hange koe executive, ai koe prime minister mo cabinet kui ai e wharea rea. Pea nei pe mea ko siatu pe ki ai ka pana te whakapoto he koe ki lahi whoke mea koe ni. Koe wharea rea e preanatoa. Ka pau na e tuu mau ki he mea koe sai. Hao koe ni e mea koe ni sai ko osi hala ia mai. Tau whakamalolo i tari,
Ka o lewa ko osi hopotangi ku nau hao, whakafokia te tāpua, whakafokia to nau lakanga patau alu ai. E ko mea ko mana masi i ai. E ai lewa e ngahi mea, pea ku te sio atu ki ai na osi wone pe ia he whakamaulahi. He ne tari koe ai application ke whakamautangi. Ai hoko atu. Whewhe o whakalao e nau kei mau ai wahe, lo Tonga, ai foi piri o te koia. Mo ngahi tāpua ki koia. Whewhe ngai tūtūni na e whakahoko, lo Tonga e nau minista. E foi piri o te koe ni. E kei whakalao, peta e whakalao. Pea moe haa fua, ai ngai mea. Na e mei lava peia o ka pau sai mo whakamone mone. E kai ke mo toi hoko koe whafofonga pe koe kapineti mo o malolo tari ke mau e whakamauanga tangi ka mahino ko mou hao mo foki mai ko mou lakanga mo foki mai ki he sirini ho mou wahe mo foki mai o mao e ngai tāpua ki mo hafua e monuna ton ke mou mau pe alwai e fonua ki olunga kwa nga pe ki kamata tu Palofes. Malo abito Isileli, koutui koe tānaki mahu inga ia ki he konga whaosi ai tau Polokalama ki he whiawhini. Pea moone abito koe whanau no upe, ko whie tānaka, ko upopou lahi ki upoini koe ni nā ke omi whaosi. Pea na aku lawe pe ki ai he u Polokalama, ke Polokalama pea mo Sylvester Tonga VPO ena ai māmaange pea whamau to tonu ange ka pau na nau tuku na nau tolu ki tua me loto whare area me kapineti o tari ki he fo i hopotangi. Pa koe u whakaiki ki e nai ku ke toki hanga o na ke hanga o tānaki mai ki ai. Ka koe unga koe tahau ia ke a whakatuku e ta Polokalama. O kou tūku atu ke te koe, ka pau te ke toe tānaki maha mea ki e takawinga whaosi, pia ke whama opo mai ai pia e ta Polokalama Isileli whaofa o pito e ngahi tānaki whakaukau MALO. Malo pito e Palofesa pea whamalo lahi ai o me whakamari e koni ke ta tano mo fotu whakaukau ke ngai tōpiko e whiaf koni. Ko e fotu whakaukau pe. Pea koe ua ki ai o wai mau pe e te tokaingi kina. E nofo mai ai kau taki, kau kapineti, kau kakai poto. Kakai whalalanga pea kua nau ngahi maheni ngā aue. Tau kei ngā aue, whakalele o ngā aue mei Tonga. Pea ko atu ai pōpua ki tala monu me motu a koni, malo e whai whatongia, lelei pēa me hena. Koe whakakaukau o whakotu atu, koe hange pē ha whakaukau, tuku pē i he atahe, pe e ai ha whakakaukau pe aonga ki ha mea. Koe laku pē ki fo i maka, hange pē ha laku ha te whito i akau. Pe ngāwe aki ki a whei umu hange koe whakatapu pe i kai. Ka koe anga pe o e whatongia. Ka ko tui koe taha pe a uhinga e Polokalama koni. Koe whakotu whakaukau pe. He kai ki te rawa ki he mea koe a kau ko situku atu pe tō tō lalahi e Palofesa. Pe a ko o atueni hange koe topiki whakamui mui. O kou tui o to tonu ki whakamalo iai, kau tangatani. Tokon pale mea kau mai kau minista. E whai whatongia lelei, nai whakahoko, i time period te lahi, whakatuta, lahi au pito mea ke whai. Hoko mai, ai pe au kula, hoko mai pe a moe COVID-19. Pakuai whahinga, nau noto whanga tonu he whainga tae whonua. Ka nau tuu pe mo teke pe whatongia neongo ne whainga tae. Pa ie ahoni, ko hau ai tawhaaki o i taha, o i waa, o i pureanga. Ai whakamau to tonu moe lao. Pea nau si whihi ai.
Vai tala monu. Whakatawange ke tokon palemia ka mai Mr. Paanga, Mr. Internal Affairs. Ke mo ma'u. Hakaha o fia he ko mo o steu I pe ki mo tolu. Ki e whala whanonga ki he ka o whatu. Malo apito Isileli, pe koutui ko e hao whangatuku e ta Polokalama, whaos pe moi popoa ki ofa koe na ki e kauminista, mo ki nau tolu kuna o malolo mai ki tua, pe a whamalo lahi ki ngai whakaukau kotoa pe ko ke hanga o vai manawa kai piki hama, hange koe taurea, pe a ko ofa lahi out ke te koe me whamiri, pe a ko whamalo ke te kumutolu kotoa pe ne mo kau mai ki he Polokalama o mai mo ngai whakaukau mo ki mo tolu te mo mea mai ki ai he ka hao. Ka e tuku moa ke ma tatau atu ka tau toki makai ho tau e whe te mato e whoki mai pe ki he ngahi ka venga ko ni I hano to e whakai ki ani. Malo apito ofa lahi atu ke te kumau tolu ofa atu Isileli. Malo apito. Sai